Go. Bienvenido a Noticias Españolas en el Canal 6. Hoy tenemos una sorpresa especial para usted. Estaremos entrevistando el rapero Pitbull. El programa van a comenzar con el deporte, luego dirigirse a la intemperie, luego dirigirse a la intemperie. Deportes. Curling. Canada, 1 hora. Great Britain, 1 plata, 1 bronce. Sweden, 1 plata, 1 bronce. Hockey. Canada, 1 hora. United States, 1 plata. Finland, 1 bronce. Switzerland, 1 bronce. Bobsledding. Canada, 1 oro. Russia, 1 hora. United States, 1 plata. Switzerland, 1 plata. Snowboarding. United States, 3 oro, 2 bronze. Russia, 2 oro, 1 plata, 1 bronze. Switzerland, 2 oro, 1 plata. Austria, 1 oro, 1 bronze. Czech Republic, 1 oro. Japan, 2 plata, 1 bronze. Tiempo. Lorain, Ohio, hace frío y hace sol. 41 grados, viento 9 miles per hour. Precipitation, Cheers.